John Bosco Habimana LC1 wa Katovu bwa hata har kuzikwe empungi nagira ngo embwana zitabure emitumbi oshanga amagufa gari aheru. Ogu niho yashabira barukurra empungi abarumwa ba UNHCR kugura eitaka ryabo omu baragume nibazika empungi kandi ngo bagire oburyo bwo kuzikamu kutari kuzika hihi aho embwa ziri kubataburayo. So jewe nasabaga ngo aba UNHCR na municipality achacha na municipality bayakure ba UNHCR baze babereka ukuririmbira imeze. So UN ibyinjiremo kuba afite sente babugurire itaka ntabwo se babaze ko muza kandi ngamuje kuja kwikora impunzi muri kuzana inkozo mpuzi mu Kongo kandi baje kugufata urapfaga bazi ngo yego bahambaga ko bo bapfaga kusumbya nuko twe dupfaga kucyara. Alex Nyambajimana Vice Chairperson wa district ya Kisoro Hamizevi kandi yagera ngo niwenda UNHCR gurita keyombeke ry'eirimbo ahabo kubera ya Kisoro ryijwire umwanya gutubira nituzikamo gwijwire so nitushaba UNHCR okija ikatuyamba okuronda ningashi okugura etaka erindi ryo kugira ngo tugume nituzikamo abantu bari kuba batine nangashi abantu bo turi kuba tutari kumanya. Ogu nagira ngo abazicirwa mu irimbo eri abinji n'empungi turi kuba tutari kumanya iyo barugire deni ninga abantu bari kuba bijire habwe nsonga ya ndwano rugakongo so abantu binji bakije bari ku rugakongo habwa emutwende siri kurwana na government ya Kongo. Alex Nyambajimana ona nayongeragira ngo nabwo aba UNHCR bagume batobumanyiso hamwe n'amazina g'abantu bari kuzika umwanya ogu okugira ngo bwire kuburika abanyabuzare babo bija kubaronda bamanya umuntu waba haru kuba yazicirwe bagume nibakozesa simenti ningashi kugira ngo bamanye ninga kureba ukuntu ko baramakinga umwanya aho bazika umuntu barabasika kutabonka icapa ninga batonka akasimenti kugira ngo akasimenti kari kwerekana umuntu wafanoha amazina yakarugahe nkebyo byone so kugira ngo umuntu yaba bamuzikire abe wabo bija bari kuronda nk'umurambo w'umuntu kuwafire babene bamanya bakamuzika aha ogona tunjira kakumu abo bona batarukufayo umurambo gufuruma muri bagashizaho umuyobozi wo kuja araza kareba bahambaga icoba bacukura uko kingana kuko nta wacukura futi ebyiri ngushiremo umuntu mukuru nguvuga ngo uwo muntu ntazanuka. Johnson Mudshol Town Clerk wa Southern Division nagira ngo kansekija kushitama yahinguza ku UNHCR gurita karyo kuzikamo ngo kandi nabo bakabagira ngo bariyo mu ntekatekejo ngo kando bwa hata bariyo mu kuronda sente. Of course as a council we know that land is getting full but we have plans for it. So the public should be patient. Jimmy Oranga or manager wa UNHCR muri Kisoro tiyabasa kugira ikiyagamba ahabwa isumuzo butabaho irimbo erinishango mu cyaro cya Katovu Hospital Village ahagati y'amaka n'ishomero rya Shine Secondary School gasha kwa 3 zarirwe.